Beshi, si Malaya na said ni, it's the time of the month again. Every month, we girls get an unwanted visitor. The stress drilon kumash osmenya egesh adto sa RC gayatin. Menstruation. Asus! Hi, Malaya! Now, keep in mind nga, dili ta ng babay parihas kung maabot ang ilang o gosh. Here's 5 types of Bisaya girls on their periods. Number 1, the manginahanglanon. Sige, layas! Layas! Karon dayon! Layas! Karon dayon! Karon dayon! Kaya mga pakti ka na akong chinilas. Mga pakti ka ng chinilas. Makatilaw siya kag langit! Layas! Ano layas man ka? Ayaw, layas ba? Moingon ka ni kong layas! Dili ka mo layas! Mani ka sa kong tapan! Imo ko i-kiss! Imo ko i-hug! Imo ko inang... Baby, ayaw, nagsuko. Lati ka. Ana dapat! So, are you a needy sisi? Number 2, the maldita. Wa, di ko ganahan. Ingna siya, di ko ganahan makakita siyang naong. Kay maulang. O ka ba ko, sit pa may ganyan, di ko labot. Why magbuot na ko kay gidugo ko? Let's check. So, are you a maldita seized? Number 3, the ha-ha-ha-hangula. Can I order 2-piece chicken? Good for 5 people. 1 bucket of chicken, please. Spicy tanan. Thank you. Yes. Another bucket of chicken. Yes. 5 ka rice. Thank you. Ma! Palitin ko kung manggang hilang. Anong asdom kayo? Bili na kukuha na akong gi-order. Are you a hungry person, sis? Number 4, the kamatyonon. Ma! Sakit na siya na akong pusoon. Ma! Palitin kong napkin, please. Kanang modest. Charo naman sa doy. Balat sana dyan ko. Number 5, the blessed. Ha? Ako kay man ako sa akong dugo. 1 to 3 days naman akong dugo. Ha? Dysmenorrhea? Unsa na? Ako kasuway anak. Kay 1 to 3 days naman dito akong dugo niya. Wala lang dugo. Gawas. Alright. Are you blessed, sis? Thank you guys for watching. I'm pretty sure mga girls nakarelate mo sa inyong mga nagkalaing-laing mga batasan kung dugon mo. And if nakarelate mo, feel free to share it with your friends and family. Thank you, Joey, for doing my makeup. O kung nakauyon mo sa akong pagkabuang, akong pagkamaldita, kung dugon, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye!